فليتفضل فضيلة مأمورا مديدا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan sin suara ini. In ganap pangadyan. Yatud na mo maun padarat sing kamu. Ayat hikakay man tagunum. Paayat hikakay man tagpito Suratul Maidah. Di ayat ini pabaitaan kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala umat hinapusan. Ubus na kaya baitaan in umat na kauna kita niurakuman. In pabaita katu taniu. Aun malasa katu. Aun tumabang katu. Hakabuhi iwan hakamatay. Amuyad tu mga tuan. Daing mga baita. Paman sinallahu ta'ala rihayatin. Ini karwa. Paltawakan niya mga bariman. Bariman usog. Iwan bariman babae. In tuway rinari kalupahan.
in Allah subhanahu wa ta'ala amin puunan in mananabang iwan amin puunan in baing kasihun iwan baing lasahun. Mga kakasihin Allah ta'ala, dunguntan yung parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat na sabot. Wa man yatawalla Allah wa rasulah kaya baitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat na kauna awla-awla na in ummat haulian ini. Sin Yahudi iwan Nasara iwan sim mga nagpupuro. Mapuas din agulalan nila Yahudi iwan Nasara. Di ipapahinang sin Allah subhanahu wa ta'ala bagay tumatabang in tumatabang amuna in Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, kapirigluhan na kula. Kaummat haulihan, gumawa sila kapi iwan tabang, iwan lasa. Hanasabut laysal yahud walan nasara bukun Yahudi wan Nasara misam pa sila naggulal sila na makapagbaya arumini ingulalan nila tubatal in Allah subhanahu wa ta'ala amura in magbabaya-baya in katan pia panjarin niya dunya iwan hadlaw akhirat. Na paltawagan sin Allah ta'ala ha mga bariman usug iwan bariman babae ayaw kamu dumaut tabang iwan lasa Yahudi iwan Nasara iwan simyagad kanila tuput na sadya pa Allah ta'ala iwan parasul niya iwan pa mga bariman. Tura mga anak po. Allah ta'ala inhulat-hulat mananabang iwan siyara makaraos mananabang mapuasyad to. Ulong iban lasa. Imma ulong datuhan. In malasara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban sin mga bariman usog. Iban bariman babay. Wa man yatawalla Allah wa rasulah. Na hisiyo-siyo yung mga tao. Inhinang nila. Bagay, inhinang nila kalasahan. Tumatabang kanila. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina aman. Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan nabi nila. Iwan si mga bariman usog. Iwan bariman babay. Hinda siyo sila yan, alladhina yuqimuna as-salah. Aming mga sila. Iunay nila insyambahayang. Jukup. Yuadduna as-salat al-kamilah. Iunay nila, tindog nila insyambahayang jukup. Unin hati sin jukup. Iagad nila inatulan kabayaan sintuhan. Dahil nga panagnaan sambil pakatapusan. Wala nila yanapan sing kabayaan nila. Wala nila diagdaran kabayaan nila sa najukup nila hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uridallah bang mabihad to makuyag kanila in mahasut si mahatinggi
Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuqimuna as-salah. Yunay nila insambahayang cukup. Wa yutuna az-zakah. Iban nang dihil sila sinjakat makaminsan ng kataon iwan sinuno-uno na tatabangan amin siyukat kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala na uno pa yung biabot di katutan yung wahum rakiun iwan imsim mga sila tatap rimuruko simusujud nagtatagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Firman sinallahu ta'ala, wa man yatawalla Allah wa rasulah nahisiusin tao. Usog na kababain ka. Inhiulat-hulat niya. Makatabang ka niya, kabuhi niya, iwan nakamatay niya. Amura, inallahu subhanahu wa ta'ala. Karena iagad na yung kabayaan niya, iwan sin rasul, iwan sin mga bariman usog, iwan babae. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Mga sila yadto, miyagada kabayaan sin Allahu ta'ala, miyagada kabayaan sin Allahu ta'ala, tumpukan mang daraog, di pagdaogon. Magkagunahan kita niyo mga anak po. Mangdaog. Hakatan, papaatuhan ka to taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magkagunahan kita niyo unto. Fa inna hizballahi humul muflihun. Intumpukan. Kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Halawang paruntungan di dunya, iwan halawang paruntungan adlaw kana damik yan, mang daraog di dunya, damik yan adlaw kana sa babing gapi nila, immaulong kanila, intumatawang kanila, Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin sila nagtutulong tabang. Mga kakasisin Allah ta'ala, amo yan imbugbog si mga bariman na kauna. Magkagunahan kita niyo biya simpamagbog nila. Sabab ka na yari na kita niyo halampit na. Magsusungin adlaw, magsusungin patahunan. Magtatao din tatandasan. Magtatao din musiba. Magtatao din manghi. Sumarawa, imbar iman usog. Iwan bar iman babae. Tumangkis sila, iwan itangkis sila, sinallahu subhanahu wa ta'ala sabab janji kanila. Linushrifa anhusu. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, ditangkis na mo siya ring hamangi. Uno-uno na mangi, magmulain atay niya, magmulain suara niya, magmulain pituang gautabaran niya, magmulain akal niya, hitangkis na mo parman sinallahu subhanahu wa ta'ala di na to kakausan tumangkis kita niyo simbaran-baran na to bang wayroon tatawangan ka to taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan sin nasabot haayan. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala uno imbiyata sinallahu ta'ala rika to taniyo humul ghalibun. Parang kung sila sinallahu ta'ala may tayad to. Innahu min ibadinal mukhlufin. Sabab, parman sinallahu ta'ala, in pag-ibadat nila, nagihilas patuhan. Wala liamuran sin takabbur. Wala liamuran sin riya. Wala liamuran sin sum'ah. Nagihilas sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. May tayad to, sabab yaon kanila in haqqul yakin. Yaon kanila in kamalul yakin. Yaon kanila in ainul yakin.
Biunnal nila imbeta sintuhan. Ingkatan beta sintuhan biunnal nila. Hakul yakin. Ingkatan janji sintuhan ainul yakin. Ipakita ka ni hadlaw ka na kana. Ingkatan beta sin Allah Ta'ala kanya janji jukupan bal labi-labihan. Ang pengkahalan si manusia masa na to ini. Na kita na to na. Kaya na naman na to ng kahalan. Yung kahalan kita na to. Yung kahalan kaya na naman na to. Ulang. Tiyo day magad hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasullaha faansahum anfusahum. Kaya lupahan nila yung pagtuhan, kaya lupahan nila man yung pagtuhan, kaya lupahan nila yung baran nila. Uy, meta nila kaya lupahan yung baran nila. Sinuway panaabot yung pangaon kay makaon na. Sin mataod badyo nila, mataod uno nila. Kaya lupahan nila, sinmig sila riyadun niya, pangasubuhan sila sintuan, singkatan yan ugara kanila. Pangasubuhan sila sinrijiki nila. Pangasubuhan sila sin umul nila. Pangasubuhan sila sin kusog nila. Pangasubuhan sila singkatan yan ugara kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampay bariman usugi bariman babaing. Ingkatan pangasuburiadun na. Complete, even perfect. Ingkatan pangasuhadlaw ka na kanaramik yan. Jawabun sin hinang nila. Jawabun sin ibadat nila. Jawabun sin katan hinang nila indaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In makada kabayaan sin Tuhan muplihun. Alaw muntong. Nasakalin untong kihatihan si manusia pag-business sadya sintaw iwan tao. Pag-usaha sadya sintaw iwan tao, wala niya naingat untong dabahayin sambahayang niya kain na sambahayang magrib. Untong dabahayad to at tawalugi. Daing hamay na at pamabihaon parum ini. Untong dabaha. Daing harum ini pakonsum may na at untong dabaha. Insang bahayang niya kain na nang daog dabaha siya tawasin diaong. Fa inna hizballahi humul muflihun. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Intumpukan makada kabayaan sin Tuhan. Halawm untong iwan halawm pardaugan para ukon sila sin Allah Ta'ala. Magkagunahan kita niyo mga anak po. Na, uno pa yung sumunod ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Tiyawag sin Allah Ta'ala yung mga bariman niya doon. La tattakhiju. La tattakhiju alladhina attakhaju dinakum hujuan wala iba. Ayaw ni utudhin ang abakay. Ay ni utudhin ang abakay. Ay ni utud lasaha. In mga nasabot Yahudi wan Nasara iwan simyakad kanila. Maita. Nanggugura-gura kaniyo. Nanggugura-gura agaman niyo. Ay niyo sila yan hinangaw. Bakay. Yatala abuna fi dinikum. Nanggugura-gura. Hihinang nila kalalango kaning pag-agama. Na ayaw. Di man jari hinangon bihad turagbos. Mga bihad turagbos bang hinang si manusia.
Kumangi siya kabuhi niya. Kumangi siya kamatay niya. Maita. Sabab sin, hinang niya bagay mga tao, nang hihina agaman niya. Na maba kaniya. Nauno wausun di pakita asin dayaw. Sababin ikaw magpakita kau, magparungog kau sindayaw. Wa qulu linnasi husna. Ini pamung mo pakataan manusia, hi muslim, iwan ibukun muslim, baitanim marayaw, sababim marayaw, mataabit siya. Amuyad to mga anak ka po. Tumagawa hatungod piyahalli sinallahu subhanahu wa ta'ala, paghalian na to. Sabab, mga sila Yahudi wan Nasara. Piyagmulkaan sila sinallahu ta'ala, pinahan nila yung kitab Taurat, pinahan nila yung kitab Injil, pinahan nila sambil pagtuhan. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidu. Ay niyo sila hinangamin, mga sila nang hinangaagaman niyo. Kalalanguan. Iwan, nang gura-gura sila, nang udyo-udyo sila pag-agama. Hindi siyo sila yan. Minalladzina utul kitab. Min kablikum, nakauna rin kanyo. Amunin Yahudi, Iwan, Nasara. Wal kuppar. Awliya, Iwan, si mga sila nagpupur. Ay no sila hilang abakay. Iwang bihaturi kita manjari magbakaywan nila. Aun manjari. Bang di kamay no saning karayawanta. Bangganta kamay no saning karayawanta. Maka nila indayaw. Nang udyo-udyo pa sila. Liha lagi-lagi nila pakita. Ayaw. Amot timbiyay ta kato tanihusin Allahu Ta'ala riha ayatin. Naunin hinangun mo. Wattakullah. Hinangayin kabayaan sintuhan mo. Ay mo hinangayin kabayaan mo. Ay mo hinangayin kabayaan nila. Wattakullah. Hinangayin kabayaan sintuhan mo. Hinangayin daakan. Iwan tangkisiin. Liangan. Amuyad to. Banggan tahi kamula. Ayaw. Wattakullah. Hinangun mo. Hinangayin daakan kay mo sintuhan. Tangkisin liangan kay mo sintuhan. In kuntum mu'minin bangkaw matan bariman. Amuyad to mga anak ka po, ang kagunahan na to, hamasa na to ini. Sabab, tataud-taud mano siya hamasa na to ini. Kaya pitnahanin bariman. Tumagawa imatan bariman usugiban babae. Ubus na yung janji sintuhan. Linusri paan hutsu. Palingon na mo dahil kanila'y mangi. May kalasahan na mo sila. Kalasahan na mo sila rin diya dunya sambil padlaw akhirat. Nabangkitan niyo rimahin ang kalasahan sintuhan. Bukon kita niyo tumangkis. Bukon da kita niyo tangkis. Sa lumamo di mano siya. Pangita-ngita ko, pangdungog-dungog ko masin. Si sure hindi lumamod. Amura immatan bariman usugi bariman babae. Ang pakabakan aun. Hinda siyo. Allah Ta'ala rin makaingat kanila. Na, mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amad timbay takatutan niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipatumtum katutan niyo. In Allah Ta'ala, in Nabi niya, iwan si mga miyagad. Nagtaat pa Allah Ta'ala, iwan nagtaat pa Rasul sallallahu sallam, amod tuwini pabakay kato taniyo, amod tinipala sa kato taniyo, amod timmatan.
makatabang kato taniuray niya dunya iwan hadlaw wanakana. Mga anak po, naghadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hadis niya, kaya amalan si mga sahabat, hamasa niya, iwan iamalan si mga nakaabot sa sahabat sambil na sadya padlaw ini. Uno yan mga tuan, pasalan sin sulka. Mig kita ni uri nga dunya. Iwanin dunya ini malubo. Inula, matawd scientist nila, naghihinang ipagluwa dunya. Naghihinang atomic bomb. Naghihinang hydrogen bomb. Way makaluha dunya, amo rin nagpapanjarikan niya. Sa sila yan yung malubo. Ang pinlubuhon nila, ang atomic bomb nila, ang hydrogen bomb nila, rin malubo. Sa sila yung naglubo. Naglubo sila simbaran nila. Mga anak po, ulong sin Allah Ta'ala, nakatanipon niya, aula ulong ni haum matinapusan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Siadya sin Allah subhanahu wa ta'ala in sulga, paghulaan sin mga sila tao marayaw. Hindasin tao marayaw yan, allazina amanu. Amin mga sila bariman. Magkakunahan kita niyo bariman matan. Magtag na ing kakunahan na tutudyo patuhan pasalan sim pag-iman. In miya ba in darajat, kamasa na to ini pamarat saya patuhan. Pamarat saya pagkaon yan dumadlaw, magkikitain tao ha, internet, akatanta, naunay sablong na masarap pagkaon, naunay sa badyo malingkat, naunay sa taong pa malingkat, naunay sa sasakatan malingkat. Amuan injajarahan sinta. Mga anak po, pagkakahararan sinta o katanta niya doon niya insulga. Insulga paghulaan sinta o marayaw. Sinta o marayaw yan, amanu. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way makasud sulga. Intagda po sin sulga, magbabaya-baya sin sulga, Allah subhanahu wa ta'ala. Di kamu makasud sulga sehingga kamu magparatsaya. Mga anak po, magkakunahan kita niyo pamaratsaya. Salakan kabayaan sin Tuhan. Amin pera ni Hajunjungan alaih salatu wassalam. Sabab kaniya salakan. Kaniya atulan. In pag-iman, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin piyabaita niya hanabi kahinapusan, yan ha Quran, yan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nari kamu makasudsul ka, sehingga kamu magparatsaya, simpamaratsaya sa bunda. Wala tu'minu, di pa isab kamu mabilang bariman, nagparatsaya sa bundal, hatta tahabu, sehingga magkasila sa kamu. Patubuon mo ng pag-iman. Pag ubos yung pag-iman, pagkasila siya. Tayan tuhan. Naingkatad man o siya doon niya, ini nagdawa na bariman kami. Nauun sa bariman kansiw sa lakan yan. Sisin naghindo kay mo yan. Gayta sin Allah Ta'ala, amu in piyahindo ko, naraak kumaun kanyo, kahinapusan Nabi, Iwan Rasul, junjungan alaih salatu wassalam. Wala tu'minu. Di kamu manjari.
Bukunjo ko pimpagiman niyo. Kahingga magkasila sa kamu. Naaturan yung masanato ini. Halaw mbay, magtawtay anak, magpaw family, via dagbos. Di makapagla sa marayaw. Maita. Sa babaw sukatun sinambuok. Impiaglasahan sin tao, kal na sin, kal na lingkat, kal na kusog, kal na parsugpatan. Inyad tu bunga sin paglasa kabayaan sin Tuhan. Maglasa na amunay mano siya kabayaan sin Tuhan. Imbungan niya maglasa sila kabayaan. Bukon maglasa sila kabayaan nila pagubos inla sa kabayaan sin Tuhan wala doon. Biya na sin paglasa Hindu sin Yahudi iban Nasara. Dahil nga sabab yan, sa taod-taod sila. Sabab kasarapan in tao kimita, kasarapan in tao rumungog, kasarapan in tao asimod, kasarapan in tao haging paisan, kasarapan in tao hakatan pakaradyaan nila. Imbar iman, makauna sarap kanila. Sarap halawm simpangatayan. Tayan tuan. Wala tu'minu hatta tahabbu. Bukon jo ko pimpag-iman bang bukon kamu maglasa. Na naglalasa sa ining tao katantanin. Paglasara hakabayaan sin Tuhan. Uno yan tuan siya buta kayban hadis. Ampa siya masuok pa Tuhan. Ampa siya marayaw pa Tuhan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi." Hadisun Quds. Allah subhanahu wa ta'ala. Gaitaan kita niyo. Daing mga hinang. Hikasuok sin ipon patag-ipon. Hikalasasin Allah Ta'ala paipon niya. Amunain ipon niya tumunay sin perdo kaniya. Na bang mutiyo na impyado kay mo sin Allah Ta'ala, alamat kalasahan niya ko. Na yung kamatauran si Manu siya, biyaw nagbayta sa jamala sa siya patuhan. Nagbayta sadya siya makuyag siya patuhan. Naon. Imbayta mo yadto. Malasara kay mo Tuhan. Sabi ko din na may malasakaw. Ikaw na may talong mo makuyag ka. Makuyag na kay mo hay nang mo yadto. Kaya tunay mo rin wajib. Kaya tunay mo ra ini patunay kay mo sin Tuhan. Hawak to, halugal, hamasa. Bangway, ikaw hadin na may malasa, bukon malasa kayo mo. Bangway, ikaw sadin na may makuyag, bukon siya makuyag kayo mo. Sayan Tuhan. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Jukup na yadto. Bariman na kaw, naglalasa na kaw, kabayan sin Tuhan, di da. Aumpay ka to. Awala adullukum ala shay'in ija fa'altumuhu tahabbtum. Mawaya ka kamugaytaan ko. Sisin na may junjungan. Nahin na kasi mga sahabat, ya Rasulullah, mawaya ka. Bang niyo mahinang, maglasa ka mo. Bang niyo mahinang, jukupin pag-iman niyo. Uno yan. Absus salama bainakum. Pasaplakan niyo. Patauran niyo yung pagsalam. Nawihaon tuan, timaw din tao, timiw ito yung pagsalam. Amin salam, lapal assalamu alaikum. Timiw tiyo. Timita timiw tiyo. Kilahon niya, inyad tulong niya, biya. Hang katatak kita niyo sa lamun, inyad turi.
minig ko ring habay salam, magbalik ko pabay salam. Hakatan pakaradyaan mo salam, amo yan in greetings in Islam. Di hadunya sambil paadlaw akhirat, biha untuan. Aun private salam. Aun personal salam. Sinin salam, wayron private, wayron personal, in general. Itayan mga anak po. Na, intuyad tuwang nato na hinang. Allah subhanahu wa ta'ala janji niya, umul ghalibun, para ukun niya, umul muplihun, pauntungun niya, ulo pembiyata, ulaikahum insilayan, ulaikahum alwarisun. Sila im makawaris. Sila im makapagbaya. Sino no? Ano gharaan sila sin Allah Ta'ala? Ulaika humul warisun alladhina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Sulga mga anak po. Ni ano gara kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak po. Mapuas din ito. Abu Bakar Siddiq, biyayta na sintuhan, panabitaw sulga. Sakawa, gaman, piyataw din pag-ibadat niya. Biyayta na sinabi, lamod na siya rin ang mga tao sulga. Amukma siya. Nagkabtangan siya pajunjungan. Inagi niya, Ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Inagi niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindui aku ruwa'a. Hipagdua aku hatiap-tiap sumambahayang aku. Unin tiap-tiap sumambahayang. Before, even after. At tawahalawm sambahayan. Hindui ako lang ni arwa. Hari pa sumambahayang. Iban ubos sumambahayang. Iban halawm sambahayang. Fakala sallallahu alaihi wasallam. Akan yasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wala yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Amo yan mga tuanin, dua ayam mala ni Abu Bakar. Magkakunahan kita ni urwa apang hindua mataw da masanatuin. Sababere kita niyo halom simpit na. Bukun pit na siwi-siwi, pit na sa lagu-lagu. Di matabang sintao. Kaya pit na hanin tao katantan, wirong nakapin. Hindi nakapit na namuray matabang sintuhan. Hindi da makapit na namuray naguntong sila pag-iman nila. Nakalamod sila kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balikan na to mga tuan. Si Abu Bakar. Timbangunin iman nevan sin umma kataan. Isa-isa niya mabugat. In pahala singkatan ibadat niya. Unin nakabidda pasalan sin biyon na ng kabayaan sin Tuhan. Pagsambahayang 5 waktu sali na kita niwan niya. Sa nakabidda siya, dahil ang mga nakabidda, way siya nakapamuting patuha. Way siya nakapangakal, way pagtipo, ama sa natuini. Sambil magtiaon, ampun ni Bambaat. Magtautay anak. Ingkusog simpit na.
Bang di patawron na to. Pag-iman makusog. Namo. Indua ahindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Amuyad to mga anak po. Mapuas na dito. Pabayta kato taniyo. Yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapagunahan sin Sayyiduna Abu Bakar. Iwan si Umar ibnul Khattab. Uno yan tuan. Qala sallallahu alaihi wasallam. Afdalul a'mal. Muna nakarungugay ni Abu Bakar. Umar. Amoy sila upat. Kunin di ungog nila ring hanabing. Afdalul a'mal. Sarayaw-rayaw hinang. Sarayaw-rayaw hinang. Kakusog sim pag-ima. Sarayaw-rayaw hinang. Kakusog sim pagkasilasa. Sarayaw-rayaw hinang. Paruntungan iwan paldaugan. Uno yan tuan. Khasyatullah. Kabuka patuhan. How no tungod ng kabuka yan? Kuno harwa. Sirri wal alan. Hakatampalan iwan hakasipukan. Mga anak po. Magkagunahan kita ni masa na to ini. Nagwayang Yahudi wan Nasara dunya ini. Wayroon sara kilahon nila. Wayroon pikilan kilahon nila. Silara. Nagmanja, nagwayang sila. Mga anak po. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalasahan niya ay mga bariman usog ibang bariman babay. Maita niya kalasahan. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalasahan niya mga bariman usog ibang bariman babay. Maita. Yukrijuhum minadh-dhulumati lan-nur. Mig sila rin nga kasab, di nga katigid luman harap paun. Tigid luminggumi, misan masawa. Uno yan, tigid lumapagmaksiat. Mga anak ka po, imbar iman, masahaya sila. Dahil nga sabab yan. At dalul a'man, insarayaw-rayaw amalan sintaw, kabuka patuhan, hakatampalan iwan, hakasipukan, hari siya mamay tahatao, hantara niya iwan sintuhan niya. Namura-murahan mga kakasisin Allah Ta'ala. Bangmayan kita niyo, makalamod biyasin amal nila. Bukon mahunit, mataud panyap na to, mataud rijiki ano gara kato taniyo, sin Allah Ta'ala, di kita niyo matarasaw hawakto, di kita niyo lamahan hawakto. Kumplitin pagkaon na to, balabi-labihan. Balabi-labihan yung badyo na to, balabi-labihan yung kagugunahan na to. Magkagunahan sa kita niyo makad hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala kita niyo pihunitan sin Allah Ta'ala. Pialuhayan kita niyo sindum, pialuhayan kita niyo sinadlaw, pialuhayan kita niyo makadaraakan, pialuhayan kita niyo tumangkis haliangan sa bangman kita niyo roon hapag iman sa bunal, iwan makadakabayaan si mahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubtub na rin to.
pagtaayunan tanyo ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lugay sinya syad na to iwan sinya walihan na to nabubutong uuhon na to pataallukon na to panagpapanjari kaniya pasanyangun kita ni wadunya iwan pasanyangun kita ni hadlaw akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa syadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magsukol.